ana ko te ihi, ko te wehi. Ko te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna e whakaeke mai nei ki te ātāmira o Te Mana Kuratahi. Pai, kua ea, mōhera, ai, ko te whai. Hari kua, ai, āhua papauri, tuma ko tērā taku tū whakamutunga i te taha o Kutaina. Ko o Waka Black, raua ko whetū marama te āhuru, ngā kai tātaki o te kapa, me tā raua rongo i te haipapa nui kia kawe i tā raua kapa. Ai, he haipapa nui, engari tumutunga o te rā he tino paikio, te mahi kai tātaki, ai. He ngā ori pēr ki te pai te kapa, rakatihi hoki, rakatihi noa, koera te rautaki pai. Koinei te kura tuatahi no te rohe o Te Whanganui-a-Tara ki Otaki, a ko tā te kapa nei, he toia mai i ngā take o te taiao ki mua o te marea. Ki tā mātou, ko tērā te kotahitanga ki te taiao, kia rongo ki te hāwairua, ki ngā painga o te taiao, me hoki tātou ki te tiaki, i ngā taonga, ko tuku iho mai i Ngā Mokopuna, nā reira ai, ko te kaitiakitanga o te taiao, te kaupapa. Tōku mea te waiata āringa. I te mea e korero ana mo ngā kōka ngā māma ngā kuia, me i kite au tōku kuia i te marea nā reira i tino pai te reki tōku manawa. He mea motuhake tēnei ki te kaiwhakahaere a Eli Wāta Āmai, kia tae mai e nei tamariki ki Te Mana Kuratahi, nā te iti o ngā mahi haka mo ngā pakeke ki Te Whanganui-a-Tara. Me pono te kōrero, kāre he i ngā pakeke o te whānau nei, kāre te nuinga i mahi te haka, he toru noa ki te Whanganui-a-Tara. Engari i rongo au i te panoni o tērā wairua ki te upoko o te ika. I te mea, te aho matua, ko ngā hau e whā, kei tō mātou kura kaupapa, nā reira no wāhi ke pērā i tauranga moana. Ko tōku whāinga kia eke toku tū, kia at least kaua tataki te mutunga o ngā kai tātaki, nā reira ai. Kia hoki anō mai a te rūatau. Kua oti ngā mahi mo tēnei Kura Kaupapa Māori, a e tāre ana mō ngā hua o tā rātou tū. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.